алейкум, эфирде хаберлер программасы студияда мен Фатиме Сейдеметова чалышам вешімді кесатқа бойле малюмат. Алушта шерінде Крымский адлы спорт меркезі ғайырдан тамир етілуінде мұқтаж. Бұна не қадар пара керек? Минспорт поставил задачу выиграть. Мы сделаем. Бұр апталық кезінтілер Қырым мұсылмалары Құрбан байрамны қайдетмеге девам етелер. Мне этот праздник нравится, потому что здесь много разного всего. Сұрғынліктен сон пейда олған Анане Бақчысарай районында бір қач койның сәкенлері көріштілер. Қырым біздер үшін ана ветандыр. Анасын ташылап кеткен инсан бір вақыт болмаған, енді болмас. Оны да біліп қойын. 3 миллиард рубледен зияде пара алуштада ерлешкен Крымский адлы спорт комплексінің реконструкциясына йоланылачақ. Бұақта ежзереті девамында Русияның спорт назиры Павел Колобков білдірді. Тавсилатлыджа Сабрия Алимова Узлев Хасанда. Главное выиграть у нас. А куда мы денемся? Хорошо. Минспорт поставил задачу выиграть. Мы сделаем. Хорошо. Русияның спорт назиры Павел Колобков елінен Куреш, Юнан Рома Куреші бойынша джима тақымларының азайларыны селемлады. Соңыра спорт комплексін эпосы мейданларыны зиярет етті. Назир қайт етті ке бір қаш спорт объекте капиталь тамир кечірілді. Ләкин огде да чоқ іш бежірілмек керек. На первом этапе планируется строительство бассейна 50-метрового с вышками для прыжков в воду. Чуть больше 3 миллиардов рублей. Но, в принципе, это ровно соответствует тем, это проект, прошедший экспертизу, соответствует тем нормативам и тем объектам, которые мы планируем строить. Здесь будет очень хорошая база, которая будет, в принципе, сравнимая с нашими лучшими базами в Сочи, Югспорт, Новогорск, озеро Круглое. Спорт ведегер инфраструктураларын ғайрыдан тікленуі назарда тұтыла. Яқын вақытларда Крымский адлы спорт комплексінің реконструкциясы соңына етежек. Қайт етпелеке бұл спорт комплекс 9 гектар мейданында ерлешмекте ве зиманеви технологияларыне донатылажақ. Мұнда бір кереден 600 спортчы идмаларыны кечірмеге имканлары олажақ. Бүгін мұнда региональ тақымлар, Русияның джима тақымлары ве яшлар теркіплері келелер. Елінен Куреш ве Юнан Рома Куреші бойынша джима тақымларының спортчылары мұнда идмалар кечірелер. Сентябрінің 15-інде тақымлар Дүния біріншілігінде іштирак етежеклер. Бұл тедбір Словакияда башланacak. 10 человек из России едут и 2 человека едут из Крыма. Это Сиитов Азамат и Эмин Сефершаев. Они едут также на чемпионат мира. Русия спорт назиры Қырым башы Сергей Аксенов ве Қырым спорт назиры Елизавета Кожичева или Бераберлікте регионның дигер спорт объектлеріні зиярет еттілер. Назир Қырым Жұмхуриетінің джима тақымлары азырланған мерkezінде ве Краснолесье койынде ерлешкен Қырым орта оқу юртында алып барылған реконструкцион ішлер ile таныш oldu. Бұл объектлерінің модернизациясы федераль мақсади программа бойынша кечіріле. В прошлом году начали реконструкцию 4 объектов. Это училище Олимпийского резерва в Краснолесье, школа пулевой стрельбы. И в этом году это первый объект, который будет сдан в эксплуатацию, и наши спортсмены пулевой стрельбы получат полноценный комплекс. Также началась реконструкция Дворца спорта в городе Евпатория, началась реконструкция Центра спортивной подготовки сборных команд стадиона «Локомотив» в Симферополе. И в этом году начнется реконструкция стадиона «Авангард» в городе Ялта. Ижзеретінің соңында Павел Колобков Қырымда экстремаль ве елкен спорт чешетлері инкшафы суалері бойынша Коктебелде чықыш топланов кечірді. Эмде Кубок Черного моря 2018 адлы қалқара суф елген фестивалінің қайықлар қошысында іштирак етті. Сабрия Алимова, Виталий Голубов, Миллет үшін. Ескі Анане ел августның соңында Мечеть қасабасында бірінші сынып талебелеріні бөлгі дүниясына ұзғаралар. Бұл елда естесіне олмады. Өзге яқын кенже мектеп ралелері огынел тұрмаға азыр, ама бұндан евел ерлі Озидаренің векілері олар үшін байрам тешкілеттілер. Аниматорлар елегленже программа бедава дондурма ве бақшыш оларақ мектеп тақымлары дарқатылды. Әбетте біздер де четте қалмадық, біздер де берді іштек. Ос исемізі қоштық десең олacak. Балажықлары яқшылық олсын, байрам олсын, қуансынлар деп. Hatırlatamыз, сентябрь айындан Русия мектеплерінде яны фен ана тілі дерсі көрсетілі. О мақсус фенлер программасына кірежек. Қырымда есе уч девлет тілі. Бұл Қырым татар, рус ве украин тілері бар. Олар ярмаданын уч ең чоқ сайлы халқларының ана тілері сайлмақта.
Основной миф, который был сформирован вокруг принятого закона о языках, это то, что государственные языки субъектов Российской Федерации будут изучаться факультативно. То есть это не соответствует действительности, поэтому языки будут изучаться согласно программе, то есть будут находиться в обязательной части. Единственное, что осталось урегулировать, это, как я уже говорил, внести государственные языки субъектов Российской Федерации и отразить их в образовательных стандартах, что даст возможности на уровне субъектов отразить это в соответствующих нормативно-правовых актах и, конечно же, учесть в принятии и разработке учебных планов. Байрам бір аптаға созылды. Қырымда Құрбан байрам қайды түлігі девам ете. Ратлық күнлері тантана болғанақ көнде ескі Қырым шерінде Вяхмезжетнің Мерхамет қасабасында кечті. Тәфсілетлер левхамызда. Құрбан байрам девам etmekte bulğanaq köyünde merasim mikazlı şekilde geçti. Teşkilatçılar balalarını tatlı pamuknen sıyladılar ve yarışlarını neglendirdiler. Şişirme batut yerleştirildi ve elbette milli güreş boyunca yarış olup geçti. Каждый год тренируемся и никто не уступает друг другу. Я здесь боролся раза 3, и 2 раза подряд я проигрывал. И вот в этом году я занял первое. Gerçekten de güreş bu bizim anımızdır. Galip çıkmak ve en yaxşı unvanını kazanmak için güreşçiler yarışka bir yıl devamında hazırlıklar gördüler. Müslümanlar için bu kıvançlı günler devamında insanlarını hayırlamak için hakimiyet vekilleri de geldiler. Biz көреміз hem балаға yarışlar, hem güreş yarışı, hem aş, nezetli aşlar çok. Öyle bu bizim birligimizin görsete ve Құрбан байрамы olsun, Ораза байрамы olsun, daim böyle birlik beraberlikte geçirmeye daha çok kısmet etsin. Pilavının güzel kokusu bütün kasabağa dar kaldı. Bayramlı halk oyun kolektifleri yarıştırdılar. Yaş misafirlerinin fikirleri ise en piyazlı oldu. Мне этот праздник нравится, потому что здесь много разного всего. И батуты, и сладкая вата, и попкорн, и лошадь, и все здесь есть. Даже этот, как там... Вот как там его называют? Вот эта рисовая каша. А? Плов, да. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e bulğanaq koyu önde doğmuş oldu. O önde bu yerge birkaç sefer aksakallarını hayırlamağa kele ve sakinlerge gelecekte aman esenlik diley. У нас наблюдается позитивная динамика. Из года в год все масштабнее проводятся праздники Курбан-Байрам в Крыму. Буквально заражаются максимальное количество населенных пунктов вот такими позитивными событиями. Kurban bayram bir vakitte Yarımada'nın çeşit köşelerinde olup geçti. Ahmezjet'nin Merhamet kasabasında 500'ge yakın insan toplandı. Faal sakinlerine hediyelerinden takdirlediler. En esası ise bu her şey şahsi güç ve paralarga teşkil edildi. Özümüz bunu organizavat ettik. Cemaattan akçı jiyip özümüz organizavat ettik. 4 koy soyuldu. Cemaat yardım verdi. Mına bu cemaattan yaptık. Korup oturasız. Merasimni yerli көрüşü evinde geçirdiler. Bu binanı insanlar çok yıllar devamında özleri kurdular. Мы вот построили эти 2 комнаты. Они как учебные. Мы их используем как учебные. Для изучения английского языка для детей, для развития маленьких деточек. Приглашаем учителей. Но все это людям бесплатно. Eski Kırım'da da keyiflendiler. Bayram birden 2 meydanda geçti. Caminin yanında ve şehrinin istirahat bahçesinde. Mında misafirler için 80'den ziyade Cumhuri halk ansambullerinin vekilleri çıkışta bulundular. Ne kadar bizim Kırım Tatar milletimiz bildir, ne kadar medeniyetimiz yüksek, daha yükselsin. Çokça olayıq, sağ olayıq. Kırım'da dinni ve milli bayramlarga ayrılgan dikkat yıl-yıldan arttı. Milletimiz ise ket-kete birleşi. Enver Ablaziz, Dmitri Nizavoy, millet için. Fevkulade vaziyetler nazirliginin xadimleri Ahmezjet rayonun Eskilez, yani Skvartsova köyünde yangını toxtattılar. Bu vaqta Kırım Cumhuriyeti boyunca MЧS idarəsinin matbuat xizmeti haber etti. Yangının sebebi quru ot tutuşuvu ile bağlı ateş 7 gektarlıq meydanға darqaldı. Yangıncılar alevnin er taraftan kureştiler, küçlü tütün işini ağırlaştırdı. Neticede yangın söndürüldü, zarar көргенлер yok.
Ақым инъекцион технологиясы bu yol tamir için semereli usuldur. Ахмежетте чуқурлар тамирленуы devam etmekte. Şimdiki vaqытта yol hizmetçileri şehir şeklindeki Gres kasabанын sokaklarında çalışалар. Проблем дамарталарының эксерияты енді тертіпке қойылды. На сегодняшний день уже выполнена Марсовой, улица, переулок Марсовой, потом Яблочкова, Крыжановского. Вот еще будем делать там улицу Гресовскую. Отремонтировали и разворотное кольцо троллейбуса там. Вот, ну, работы продолжаем. Всего у нас на сегодняшний день выполнена работа по городу струйным методом этим 1850 квадратов. Ахмежетте Русия Федерациясы балалығынан 10 елығы қайдетілі башланды. Бала паркында кенжелер үшін бекленілмеген бақшыш тешкілетілді. Әршесін алыштырылған концерт программасы елі башланды. Еглендіріжі ойынлар, огретіжі ярышлар ве диско темашасы бұл күнні керчектен де байрамға чевірділер. Дети все в восторге. Очень хороший праздник организован. У меня одна дочка выступает на сцене, вторая еще маленькая. Подрастает, но очень нравится, весело. Все дети бегают, играются. Все очень хорошо. Русия президентінің емері бойынша балалықның 10 елығы илан етілді. Қырымда четте қалмады. Халқлар достық еві Озерзуна Инан адлы Харие Лейхана мелге кечірі башлады. О балалар спорта, медениеті ве санатта өз күчлеріне инанмалары үшін ярдым етежек. Sonra яш ве истиғбалы етекчілер, балачықлар үшін мастер-класслар ве зенатлар күнні кечірежеклер. Все дети, которые пришлют нам свои пожелания, свою мечту о том, как они видят в дальнейшем себя в профессии, в культуре, в искусстве, в спорте. И потом они 21 декабря вместе со своими кураторами на нашей елке дружбы, которые также мы организовываем, будут зажигать огни. Джурчи районында Эстония медениетінің күнлері олып кечті тедбірде бұтын жұмхыреттен векілер топландылар. Джурчи қасабаны Эстониядан келген ейетде зер етті. Бұрынжеден мұсафырлер ерлі музейге ел алдылар, sonra абедеге чечеклер қойылды. Мерасимны Мили Серга, Мили Суслю санатышлері ве концерт программасы яраштырды. У нас несколько эстонских поселений. Это и Красногвардейский район, село Краснодарка, и Береговое Бахчисарайского района, и вот Первомайское Первомайского района. И в каждом селе проходят юбилеи. И мы всегда стараемся принять участие для того, чтобы рассказать всем жителям Крыма, туристам, молодому поколению о том, что на этой благодатной крымской земле жили и крымские эстонцы. Ислам-Терек районында славянский венок адлы Қырым халқларының фестивалі олып кечті. Жади тақымлар милли ойынлары ер ве сергілерні нумайыш еттілер. Фестиваль бұрынжы кере өткерілді. Тешкелечілар еменлер кеттет бір ел кечірілген мерасимлер арасында ер алар. Это вот очень много всяких разных фестивалей, но вот как бы славянский венок, он олицетворяет именно, конечно, славянскую культуру. Хочется, конечно, возобновить традиции наших народов. И еще бы хотелось, конечно, чтобы больше сюда подтягивать молодежь, потому что, вот, к сожалению, молодежь забывает о наших традициях. Украинадан екі футболчы Қырым тақымларында ойнайжақлар. Бұақта Қырым футбол бірлешмесінің президенті Юрий Витоха хабер етті. Алексей Курилов ве Илья Глушицкий Украинаның бұрынжелегі оғырында чоқысы клубларда ойнаған әділер. Қырым футбол бірлешмесі президенті айтқанына көре, Курилов Бахчисарайлы Қызылташ тақымында, Глушицкий Секеричтегі Океан тақымында ойнап чықышта бұл ойнайжақлар. Қырымда невбетеке футбол күнлері кечті. Ярымаданын тақымлары Қырым футбол бірлігі премьер-лигасы чемпионатының екінші турны кечірділер. Бахчисарайлы Қызылташ Крым Теплица тақымны қабыл етті. Ойын қиын, ама мерақлы олды. Екі тақымда ұжымы етіжі футболны көстерділер. Сонки сызғыруфқа қадар чоқ мерақлы мойтлер олды, ама молодежная қасабасындан келген тақым күчлі олды. Нетижедегі ойын еса бір екі елі екінленді. Зиманеви футбол тарихында Қызылташ Крым Теплицаны да ені пола амады. Бахчисарайлыларының баш идманжысы Владимир Мартынов қад етті, оның спортчылары бұ адетіні бозмаға пек ниетлене еділер. Чего-то не хватило, наверное, ошибки в обороне, я считаю, которые не должны совершать такие опытные футболисты, которые мы сегодня совершили. И поэтому дали шанс. Ну и плюс надо использовать, конечно, свои моменты в атаке. Надо быть более хладнокровным в этих завершающей фазе. Чуть это не повезло. Считаю, в принципе, игра была ничейная. Но есть над чем работать, будем работать.
Hatırlatамыз, bu mevsimde Kızıltaş pek denашты яны тақым топланды. Клубның президенті Альберт Куршутовның фікіріне көре тақымға кейфиет етмеді ве мойым анлар амелге кечірілмесі бойынша çalışмақ керек. Крым-Теплица достаточно сложный для нас соперник. Мы за все поединки с этой командой, к сожалению, ни разу не одержали победу. Это такая какая-то магическая история. Вот. Но тем не менее, чемпионат только начинается. Я думаю, что еще все впереди. Нужно работать, продолжать над реализацией, над тем, чтобы забивать. Вот. Я думаю, что все будет получаться. Қарасу базарда футбол мұхлеслері Құрбан байрамға бағышланған кубок оғырында көрештілер. Бойле кібі матчларына аматырлар ел өткерелер. Бұл сене бұрынжелік үшін Қарасу базар сетлер ичкі вех мезжеттен 9 тақым көрештілер. Қысқартылған вақытқа бақмадан рақыплер бір-бірінден қалышмадылар. Кубок оғырында көреш қолайлы кечмеді. Нетижеде ғалебені Қырым пайтақтындан фрегат адлы тақым қазанды. Хорошо, что проводится вообще такой кубок. Если желательно, конечно, почаще проводили бы. И во всех зонах, как это проводилось раньше, там, по 15-16 команд. Было бы еще лучше. Турнир хороший, Чохсагалмс, приехали мы в гости, первый раз вообще у вас в гостях. Очень понравилось, соперники сильные, достойные соперники. Машалла. Ажайып Корышув Бақчисарай районын борден 4 көйінде көйдешлер көрші болып кечті. Ескі Қырым татар көйлері бір қач 100 инсаны топладылар. Мерасимде бізім телевизион тақымымызда болынды. Бұл ерде Құрышув адеттен тұж башлана. Койде доғанлар, оларның бала бақчасы адет ұзре даға көтерелер ве жәми виранелері янында топланалар. Тамам бұл жәми сүргінліктен евел Қырым татарларны бірлештіреді. Шымды де, сакенлер өз культин шатына үрметнен янашалар. Мемет Кемалединов өз туған еріне сық-сық бара. Оның тарихы ақта о шейні біле. Ен мұйым ер, бұл ерлі жәмидей. Тамам бұл ерде оның қарпабасы намаз қылайды. Естественно, мы ежегодно возвращаемся к этим нашим для нас святым местам, потому что знаем, здесь, на этой земле лежат кости наших предков, и этот зов предков нас зовет к себе. Өзі шайыр олмаса біле туған ерге севгі дұйғылары иджат етуге сілтем берді. О мескүр культ иншатақта шыр язды, ve оны өсиятқан несілерге бағышлады. Bu eski caminin dedeler kurdu, taşlarını toplap duvarlar kaladı. Zamanlar denişti, nesiller kayıttı. Bu cami taşlarını, emmezar baş taşlar kolumuza çıktı. Bu acayip koy taraftan dağlar ve ormanlar ile sarılgan. Böyle dülberlikni Kırımdan gari bir yerde tapmazsın. Koruşuvler onlarca yıllar devamında geçirildi. Millet olarak kalacak olsa elbette böyle koruşuvlarını geçirmek gerek. Ne için deseniz koydan bir iş başlana. Demek toplaşıp tilimizni, urf adetlerimizni, tarihimizni unutmamak için böyle toplaşuvlar gerek. Bir-birini tanısın, bilsin. Şimdiki yaş olganlar vaktleri yok. Üçün isteyik bizim nememizden tanışsınlar işte. Öz ana babana icdatlar doğan yerni, öz medeniyetini ve urf adetlerimizni hatırlamak, tamam böyle maksat uğrunda koyduşlar bu yerge keleler. Cemaat sizge bir ricam var, Kırım'ını taşlap gitmeyin. Kırım'ını red etmeyin. Kırım bizler için ana vatandır. Anasını taşlap gitken insan bir vakit olmagan, endi olmaz. Bunu da bilip koyun. Böyle oldu ki 4 koyunun sakileri bir vakitte toplanalar. Böyle adet bir endi çoktan kütüle. Koyduşlar eminler. Böyle urf adetler Kırım Tatar halkına gelecek bağışlayacak. Milletini saklap kalacak. Lila Vidjat ve Ramazan Alivapov, millet için. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da Sekeleci Haberler programmasını kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıklı kalınız.